Allahu akbar. Ngoni duwa be jabi fitne dolo be wuli e ba foko ne ala dar ko ta fitne ka faga ja ala bna wore doro le faraka ambe kulira ko mali nyamin no je Niger fana ya ta damna ha jani ko fe belebele wala bana mimna ko dafaga ka ko bampew ka sigi ka kan nona wallahi an ala dar do ke ala ka dugu koloka an ga bi kle kono ni ya jinga ka laje ka sigi ya kilu jagabo ka sigi ka miri kanye ibita sura ke ba man chatugunde an san pour réussir sira ko chama badeke la ilaha illallah miliyaro wurdi aw dara la ka foko be bien ay ote bien e re de be se ka bien ka di toy note ote bien fanga limania ka foko dokera ka ban fanga limania ka foko ansira jima ka ban kolon sigira segen bana ka ban si sa ne femi nga suru o de ji mo si man kan sigi ko tugude mo si man kan fari fa be ka kan fari funi anga digen toni anga sigi ka ban me fe ka mu fo dimanche don ndene don shu ale ni ka comme dimanche don shu ka duguge ke ndene o de ndene don shu alamsa shu ka duguge ke jumae o de juma shu nunu shu fula na me zikuru minun kedi fanga men ne bolo fulai ameni ni ka ke kofe bolo kofe fen akana ke bolo kofe fen wallahi am san pour shiri barake wallahi ay ala dar min ke kana totu fijini ni aman kan ga totu ide beka wuli ka jonga ani wurdi ni ke juma shu ni ndene shu ka wurdi di no re dimanche shu ka dugu ke ndene ani alamsa shu ka dugu ke njuma e ay siginima kana ni ke kloi badra te kuma bwansande badra sigini be fendo yira ne ba do nalu ba yira de ne ba do nalu jonu be ka yide mene sigini yabe ni ko na de pi yoroja ne be aw la somi ka wala akli jigi ko anga siga no koroba anga sigi anga barada koroma anga donze ngorota chere la ne fendo ka suru kadi ko jugu mami nun kono gwenno ensemble pour réussir sans fou lu ba do ne be min foro parce que lu tilla ka wuli gwanza no te tramanche nu yira aw bebe so nga foka o sinyati tramanche mina ne nyabe mina aw nyatarawa aw ta do ka foko hereti na ni gbele ama kewa gelea de bena foka juguya no tani here dama be to ki isra ala wele saraka boka chaya hine de sabaka tora hine fari firia tora hine bambagaula hine himba bambagau koula hine sindauna hine barabaka tora do sura ika saraka boka chaya ka fro sanga dim goma ikado yatima du kono ko lu jigi afere bo iki ka bara nyuma ke ka chaya ka sundo nga chaya ka yafanyi ni ala fe ka chaya sabu ni be here ko rofe mimbi ko ikaganga dogo ina mal usire إنما الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلا ربك فرغب كفلان نبي نيوكو ناكادي أقبل من باكو ناكادي جل من باكو ناكاقبل هير باكو جمع دبا أنكا جل جمع دبا أنكا سيسا Auto beki rejaga boke vocal suivant. Alors amena bonne fayda kungurundo e no de haisu khabid mudoisu kerir ame fa bona nasrae ni ko jigi duba sanfe ha warsa mo daman be olu mako kan asini to ko man kosobe mo minu be jago ke minu be entreprise baraw ke garage be minu mbolo karamo kuntaw ina fo mo minu sigino sokono lube karamo yaade ke minu be yirimugu boka fere no e furamugu ye jago ke law tayeru mengansion o même moni bola nunu minu be jega woni fen menen nunu be chimbara parce que na fen to chayre bolo ifana bi ta soro de kono nana inshallah nunu to nunu ni do nana e gana be na fulo soro la ko sobe parce que ni ya baraka di jega mene bagama moni kala ma abe fen min soro de jega parce que ni be fen de sama e be fen min mi fa bo de sama chama baka magwere era wala na be bara Aishu Kabir muto Aishu Kabir ani wari chama ba abo sama kadima abe jama nya shima jama mi naka bo naka cha ni jama na famando do sanga ani wakati be ele ni jama de nyoko ndafe. Alors très simplement amna tani ni ko rapidement ni baraka no ko jugu kanke ni mazikuru ndabla ka ba wari dole be fara wari chaya kan dole be fara jama chaya kan dole be fara ka jama kan o chuara do be fara ka wari kan e ka wari butuka buguya butuka jidi butuka chaya o chuya kelin fana jama be jidi kan jama be chaya kuna iyere illa ba mana ala darin dabla ni ma dabla fiu ibaye jama de be nyeshi masanga no wakati be na fulo fana budu daiman fi kulli waqtin famiana nyini dawma ala kama kila kama amana do woni ngenyere abe janye kati min fleni Aishu Kabir muto Aishu Kabir kono katim besebele me katim yere le jigine duguma non ta yabina sanfe o yale nyagami le ka do kono ma yere kawatim yere le ni duguma ibale le ta ka sebe hindin classe ni be choko na Allah bi cheman chela choko na ibale le do katim Aishu Kabirun cheman chela me mimbe duguma le te barake abe bara choko na be yele male ibata ko mi nyabara choko na ka poser Aishu Kabir muto Aishu Kabir chema wala abe ko choko la hindi mimbe Aishu Kabir muto Aishu Kabir chemani ale hindin ti barake abe kaga ke chugo mana wode duguma sisa nyalo kuma famiana
aw bɛɛ ni ce a ka faamuya ko ɲuman na hali ala ka ɲɛfɛ taga di ala k'an kisi an bɛ siran fɛn fɛn ala k'an kisi a bɛɛ ma salamu aleykum